Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping yasabye perezida w'igihugu cy'Uburusiya nyakubahwa perezida Vladimir Putin guhuza imbaraga bagafatanya kurwanya umwanzi w'uburengerazuba bahoza ku nkeke. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping abicishije ku rukuta rwa Telegram yatangaje ko yishimiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 65 y'ubucuti hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu kiganiro gikomeye cyatambutse kuri televiziyo y'Ubushinwa, Xi Jinping yavuze ko igihugu cy'Ubushinwa kigomba gufatanya n'igihugu cy'Uburusiya bagahagarika inkozi z'ibibi z'uburengerazuba ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibumbiye mu gatsiko k'ubutabarane mu bya gisirikare NATO zishinjwa gutangiza intambara mu bice bitandukanye by'isi. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye umugambi wo gushora igisirikare cy'Uburusiya mu ntambara na Ukraine, intambara ikaba imaze amezi arenga 8 igisirikare cy'Uburusiya gihanganye n'igisirikare cya Ukraine kiri gufashwa n'inkozi z'ibibi z'uburengerazuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangira kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, ari nako zishishikariza ibindi bihugu by'uburengerazuba bibarizwa mu muryango wa NATO ndetse n'inshuti za Amerika gukomeza kohereza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine mu rwego rwo gukomeza guca intege igisirikare cy'Uburusiya ndetse no guhanganisha Uburusiya n'igihugu cya Ukraine mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gutuma igisirikare cy'Uburusiya gihora mu ntambara, ubukungu bw'igihugu cy'Uburusiya bukahatikirira. Ku rundi ruhande birasa neza nk'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguye ku gihugu cya Taiwan ndetse n'Ubushinwa, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga kwinjiza igihugu cy'Uburusiya mu ntambara ndetse na Taiwan, ariko bikarangira igisirikare cy'Ubushinwa kitatatse igihugu cya Taiwan. Iyi yose akaba ari imigambi rutura y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushora ibi bihugu bikomeye mu ntambara n'ibihugu bituranye, ubundi ubukungu bw'ibi bihugu bukatikirira. Ibihugu byose bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba bikomeje gutangaza ko bigomba guhuza imbaraga ubundi bagafatanya kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO bishinjwa gutangiza intambara ku bindi bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza ko igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bari guhuza imbaraga ku buryo bukomeye, ndetse ko bafite ubwoba ko ibi bihugu bishobora kwihuza bikaba byahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yeruye. Ibi bishobora gukururira ibindi bihugu mu ntambara nka Korea y'Amajyaruguru ikaba yakwiyunga ku gihugu cy'Uburusiya, Iran ndetse na Syria n'ibindi bihugu byose bitavuga rumwe n'ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihuriye mu muryango wa NATO. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaba ziteguye ubufasha buturutse mu bihugu bikomeye bigize uburengerazuba nk'igihugu cy'Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada, Australia ndetse na Turukiya. Andi makuru akomeye ari gucicikana mu bitangazamakuru bikomeye ku isi nuko ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO biri gusunikira igihugu cya Turukiya kwa Erdogan kwiyunga ku bihugu by'uburengerazuba mu bihano bikomeye bikomeje gufatirwa igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe igihugu cya Turukiya gifitanye umubano ukomeye n'igihugu cy'Uburusiya, akaba ari kimwe mu bihugu bigize umuryango wa NATO bitigeze byivanga mu ntambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine, ndetse umubano w'ibihugu byombi ukaba warazamutse ku rwego rwo hejuru. Gusa iki gihugu kibarizwa mu muryango wa NATO kirasabwa gufata ibihano byihuse ku gihugu cy'Uburusiya. Ibi byose akaba ari imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umubano ukomeye wa Erdogan na nyakubahwa perezida Vladimir Putin ukomeje guteza inkeke mu bihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bibaye nyuma y'uko igihugu cya Turukiya kiguze intwaro mu gihugu cy'Uburusiya, intwaro zikomeye harimo n'ubwirinzi bw'ikirere bwa misile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bigize umuryango wa NATO bigafatira ibihano bikomeye igihugu cya Turukiya, bivuga ko Turukiya itakaba yaraguze intwaro mu gihugu cy'Uburusiya, ahubwo yagombaga kuzigura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye bikora intwaro rutura nk'igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Turukiya ikaba yareruriye ibi bihugu by'uburengerazuba ibibwira ko intwaro z'Uburusiya zihendutse kandi zikora akazi neza, nta mpamvu bafite yo guhatira igihugu cya Turukiya kugura intwaro mu burengerazuba kandi zihenze cyane kurusha iz'Uburusiya. Nyuma y'ubushotoranyi bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cy'Uburusiya, Amerika ifite ubwoba ko ishobora gucakirana n'igihugu cy'Uburusiya mu ntambara kirimbuzi, akaba ariyo mpamvu ikomeje kohereza ibikoresho by'intambara mu bihugu bitandukanye, indege z'intambara rutura, amato ndetse n'abasirikare benshi ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bituranye n'igihugu cy'Uburusiya. Iyi akaba ari imyiteguro y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyaba kisanze mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya. Pentagon yamaze gutegura indege rutura, indege
igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere indege 6 za B-52 bombers zigomba guhita zinjira mu birindiro bikomeye bya gisirikare muri Australia. Izi ndege zakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibarizwa mu kiragano cya 5, zikaba zifite ubushobozi bwo kwikorera misile zishyirwaho imitwe ya kirimbuzi. Zikaba ari zimwe mu ndege za mbere ku isi mu bwoko bwa bombers, nyuma y'izindi zakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikozwe nk'agacurama, ziba ziteguye gutabara Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe zaba zigeze mu byago. Izi zose zikaba zifite ubushobozi bwo kwikorera misile zishyirwaho ubumara bwa kirimbuzi. Ibi bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kuzengurutsa Uburayi ibitwaro biremereye mu rwego rwo kwitegura igisirikare cy'Uburusiya muri operasiyo yiswe Squadron Operation Center. Izi ndege 6 z'intambara z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zigomba guhita zinjira muri Australia ku birindiro bya gisirikare by'ingabo zirwanira mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko ziteguye kurinda ubutaka bw'inshuti zabwo ndetse n'ibihugu bibarizwa mu muryango wa NATO. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba gikomeje kohereza abasirikare ndetse n'ibitwaro rutura mu bihugu byose bigize umuryango wa NATO ndetse n'ibihugu bifite umubano udasanzwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza ko zigiye gushyira intwaro zikomeye ku butaka bwa Taiwan mu rwego rwo guha message ikomeye igisirikare cy'Ubushinwa kiri mu myiteguro yo kugaba igitero gikomeye ku gihugu cya Taiwan gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Ubushinwa butangaza ko bugomba kwisubiza ubutaka bwabwo. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziteguye kurwana kuri Taiwan mu gihe igihugu cy'Ubushinwa cyaba cyatatse iki kirwa cya Taiwan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatangaje ko zigiye kohereza abasirikare bo ku rwego rwo hejuru, amato y'intambara ndetse n'indege rutura zo kurinda umutekano w'iki kirwa cya Taiwan mu rwego rwo gukumira igihugu cy'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziteguye guhita zinjira mu ntambara n'igihugu cy'Ubushinwa, akaba ariyo mpamvu bamaze gutangaza ko bagiye kohereza intwaro ziremereye ndetse n'umubare munini w'abakomando bagomba gucunga umutekano w'iki kirwa cya Taiwan. Ku rundi ruhande kandi, kwa Perezida Volodymyr Zelensky haravugwa inkuru mbi nyuma y'uko bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO bitangiye kwanga kohereza intwaro zikomeye ku butaka bwa Ukraine, intwaro zifite ubushobozi bwo guhangana n'iz'igisirikare cy'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi bitangiye kutumvikana ku gikorwa cyo kohereza intwaro zifite ubushobozi buhambaye mu gihugu cya Ukraine. Igihugu cy'Ubudage cyamaze gutangaza ko kidashobora kohereza bimwe mu bifaru bikomeye gitunze byiswe Leopard 2. Iyi ikaba ari inkuru y'incamugongo kuri Perezida Volodymyr Zelensky wari umaze gusaba ubufasha ibihugu by'uburengerazuba ndetse asaba ko ibihugu by'uburengerazuba byamuha intwaro zikomeye zishobora guhangana n'iz'igisirikare cy'Uburusiya. Ariko bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bikaba bitangiye gutera umugongo Perezida Volodymyr Zelensky, aho bimwe na bimwe byatangiye kuvuga ko bidashobora kohereza zimwe mu ntwaro zikomeye ku butaka bwa Ukraine.